Dobro jutro, evo nas uz prvu jutarnju kafu, nalazimo se u Adelaidi. Dobro jutro, kako smo? Kako smo? Kako prva kafa ide u uso? Ja, super. Super, a što tebi kako ide? Ide dobro. Je li ovo naša domaća bosanska kafa? Ovo je naša domaća bosanska kafa. Frankova, čija je? To je... Ne znam nija kako se zove. Od Gaganija. Je li od Gaganija? Nije od Gaganija. Nije od Gaganija. Poljaka neki. Od Poljaka neki. Huso, što imamo danas u planu, što vam reći? Idemo prvo malo prošetati okolo, pa onda u centar grada. U centar grada, hoćemo ići u zoološki vrt. Hoćemo. A rekao je Damir da odemo u zoološki vrt i da pogledamo ptice kengurove. Ja. Da mi reci kakvi boja ima u vas ovih ptica kengurova ovdje? Ima brown. Brown. Ima sivi. Ima šivi, ima žirafa ovdje. Ima žirafa jedna velika. Reufe, evo, mi ćemo otići za Damira da pogledamo ove ptice kengurove, brown i žirafe ove jedne velike i sa onim kratkim vratom i dugim nogama. Ja. Znači, evo, kako vidite, javljamo se iz Adelaide, pijemo prvu jutarnju kafu, znači sve je na stolu, kocka, Frankova kafa, džezve i ostalo. Do sljedećeg javljanja, doviđenja.